Kublai bi baro ki viewers khantame ye ki kun samla jong kare ki se bajan dia kani kade ka kubor lai kam tangma kade tang ke jingpan kan mau ha ju ko jing sang ala de ban plan ye kani ka video ha kini ki tayo kini ki mai baladam andrei kat ba ka por kadang sha kalong tang ke jingpan kan mau yo lese dang don nap teng jing kun samla ki bom pat yo i ki bom pat tip ya kani ka notification la ni kani kubor lai kam kani ka bade ha ka Indian Army lengwa ki agni berwayu jong ka agni part scheme ka beditang po state Meghalaya pada kene ka beditang na po state Meghalaya ki candidates dan ki kun sama jong ka state Meghalaya sungha lada pimpan apply no namta within tray po Indian Army tang South Nem mo tang South Nem pintray po Indian Army kila yo ka song pisaru bahe pin sayo pila ban seng kamla jong pat hadin South Nem lane laru ban tray junom hapon Indian Army tela da pikwa ban tip hakwede kumno kene ke Indian Army kita ki terms and condition lane kita ki rules ki bakapanya pikwa ban rung permanent ngansa patai pi next video itu ka agni berbayu lengba ka agni part scheme po Meghalaya state kala khot online application hadu khatlai tarik u February hadu si tarik u April arajar apun riu te kala de biat chipanai la menta jong u benai March ru la poi la jankut te dangdon hi kalat dangdon hi kalenti te hadu si tarik u April pinang yo lat ban apply namta ite gi post jong di agni berbayu no apa ke state Meghalaya te ka online exams date pada kinsa sedang nadu ubenai June si tarik hadu kat santarik ubenai June ada cara pendu lada kimpen kala te lada kimpen kalaru kinsa pha kinsa bu ya ka notification apo ka website te wat num sutu bakalaya ta lene wat num tin ya kata nang ta ka post kinde jong ka general duty ka qualification kinde ka class 10 pideru banda yo saupsan ka percentage ban ka age lani karta kan sedang nadu khatnyo snem siteng hadu ar snem di dang biang ba karta pi biang ka height pi biang karta apply be mo lada kila pendek ya ka class 10 wat num kwa tangka sang makia sang surok andrei apply nam ta ka post jong Indian Army pinyo menteri hante mo nang ta candidates having light motor vehicle or heavy motor vehicle. Kino ki candidates ki badon ya ka license nya kali ka LMV lan HMV in sa IAP ha ka post driver. Mo kata di kijing bencai na kalian jong ka department. But ka height pade ha kani ka post general duty kan de 160 cm na chi spa 4 cm. Theo ya ka han chumpi ada pi yang spa 4 apply back. Nang ta kabaar kadai technical 10+2 hange in science kane padi kino ki candidates ki balai ha science stream kata di ban shim ya ka subject physics maths ba English ha ka 10+2 science stream ka age ru kan dei khat news nam sitang do arts nam anta ka height kan dei chis pa san punyo centimeter chis pa san punyo centimeters bila la ban apply nam ta ka post technical nang ta ka post clerk but storekeeper pade neru kan dei 10+2 in any stream pade hane arts commerce nane science ki vocational but we ru kila ban apply na ka banta kan ka clerk and storekeeper tambah pihak ban yo pada 60%. Kahan hanya kedai cheese pan rupo. Itu yang pai biang ha bai debat ka technical. Hani ha bai debat technical day tang ki basium science. Handai ki bala pendep ya ke diploma in mechanical electrical but kui ki diploma. Ha bai debat ki technical pila ban apply. Mo day tang ki basium science. Sorry. Handai ki bala pendep ya ke diploma dan engineer pila ban apply. Nampak ini ke post technical. Okay. So now move on to the post treatment. Mo ke post treatment hang ni kande ya ki candidates ki pass class 10, ki pass simple pass ru syabej, ki pass baru syabej lada ki ko aban apply nang ta ke post treatment. But kumjuru ya ki bala pass class 8 sejrong.
Kiba pas kelas 8 cedrong ru laisha ban apply na ka bentah ke ni ke post graduate te hapo state mekalaya ki bun hi ki candidates kiba dang pas dang kelas 8 kelas 9 kelas 10 te lada pidang don hapo ke ni karta khat news nam sidang adu arpa arsnem apply be kahaj ru pia pan theu pat de kan kahaj yo le se pilom kot than te kinum padang te lada pibiang kahaj le apply be bat kahaj hang te ru kade chispa andrupo centimeters ban katarik ke ba pika pade yo le se pintip ban Kenya ka snam lani katarik ki candidates ki bakha ha ka sitarik ujulai arjar san hadu sitarik ujulai arjar khnai la pdiang ki bahapo ya kate lani ki ba shajrong ya kate ka snam kamsem jenjar hande ki bakha hapo kini hapo sitarik ujulai ajar san hadu sitarik ujulai ajar khnai te pinjok baik ban apply la da pidang kahai pidang qualification ban kaba kham sotna chisu kade ki sportmens hapo sen me khlayaru ki bun ha ki sportsman yole se plami ikhman lengba ki school ki college district nani ki state plami ikhman hai ki sports ki jong ki la bande ka football la bande cricket la bande basketball la bande swimming la bande kino ki ja sport ki ba phila shimenta ba phila late ban ni khman lengba ka state district school college centimeters pinyo r centimeters ban penduna haka hai kata ka bumut na pe 2 centimeters relaxation lada pidi ki sportsman kata ka bumut yo lese haka ne ka post treatment ki panchis pan rupo bikin penduna no r centimeters lada pidi ki sportman te pihapan penbiang pada kan ka certificate pihapan submit lang te kin sim no tang chis pa san pho pra centimeters to te lada de chis pan rupo lada pimde ki sport mens lada sport person te pihapan penbiang bai chis pan rupo lada pidon certificate hagbedi bat ki sport pila mi khman lengba untuk mangal ada banong ka state district school college te kin penduna ya pi r centimeters kata ka bumut kin simno tang chispa san phopra kini ki weru kin le kumta kin penduna di ka salary pada hang ni nganum batai details segi salary dari ka salary kan sedang laipo hajar kan kut hadu saupo hajar laipo hajar hadu saupo hajar di first year kan dei laipo hajar second year kan dei laipo hajar third year kan dei laipo hajar sanspa but fourth year kan dei saupo hajar but pinyo ya ka incentive ko ba byang bha ada pikwa nan batai kata itang kata ya ka bedi bat kini ka kubor like kam kabadiru haju ko por ke jingpen kan mau ye khun samla jong karikasi blai shibot